World-class golf courses, 5-star hotels and casinos, mga santinga wildlife and amusement parks, mga luwala sa sporting facilities at ing modernong Clark International Airport. Maapilan lamo rin ni kareng pagmaragul na ning Clark Pampanga kareng lokal ampong dayong turista. Bista man pwedeng pasyalan, challenge naman kanutaga na ing pamamunta keng Clark Freeport. Agpangking Presidente at CEO ng Clark Development Corporation ay CDC Attorney Agnes VST de Venadera, kaya be ka ring pamalak da bang solusyonan nini ing dagdagan la reng point-to-point buses ang magbiyahe papunta at paluwal king Clark Freeport Zone. Naku, magpapasalamat din ako kay Secretary Bautista dahil ito ay dinala namin sa kanya at pinag-usapan natin na yung mass transport system sa loob ng zone, yun yung malaking kulang. So, as a first phase, we have been allowed by Secretary Bautista and LTFRB that we increase the number of stops within the zone by the P2P operators right now. Agpangkan de Venadera makabuklat ne ing franchise application keng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para kareng ruta kareng key cities Kilub at Kilual ning Central Luzon. For Clark to have more P2Ps coming from the different cities, and from our last conversation with LTFRB, there is now an increasing number of applicants. So they're under process. So yun yung una na nakikita natin, sabi natin ay hindi lang malapit sa katotohanan, kundi katotohanan na. Adwana na namang Transportation Secretary Jaime Bautista ing suporta daring P2P operators at ning haliwapang ahensya ning gobyerno bang misama siya ing mass transport system keng Clark Freeport. Alam mo, napakaganda na magkaroon ng improvement yung mga transport system natin eh. Yan actually yung gusto namin na mangyari sa buong Pilipinas, no? Pero for us to be able to do that, kailangan natin ng coordination among different agencies, no? Kailangan din natin ng support ng other mga stakeholders, no? Especially yung support ng mga operators, no? Yung P2P, magiging successful yan kung yung operator ay talagang aayusin nila yung kanilang pagpapatakbo, no? Pag sinabi nating P2P, dapat point to point, no? King kasalungsungan atinang magbiyahing point-to-point bus King Clark International Airport at Clark Main Gate papunta naman na iya at Quezon City vice versa. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.